ngimsayinise. Kuphi? Hayi ngimsayinisile ku-Team K naye bafowethu noma nje ethi umbala ngazi ukuthi sinemvu angazi ukuthi umbala wesinemvu manje lokho wathi sinemvu manje iqulu liyaqemba manje kuyaphoqa ngimtshelile ngathi akuyisiskipa sokulala ngeke libuka kanjani akuyiliphi ijam akuyiliphi ijam lesi skipa sigqoka masiya emalini libhluke nje Sona iqala futhi alamqala ukhuluma ngisho umkasheja sona iqala nje emabhincini nakhona labezithi wathi ziyogogo shayisa ngoma zokulala awusuka madoda awuzavele sawuwena khona ukuba ngiyiphethe kahle ngabe ngiyibhuwa ixosha yesa wala wena ntoba yawuthi kunokuthi ukugobho mali usule ubisha into zokuyekwa ingwenya inyembe zokwayo kodwa macimana ayilazi indlela zokusula iyebhesi mina ufuna ungikhatha ne-Team K nje yabo uzosixabanisa ufina ngihamba naye mhla namalanga cha ngiyamncoma nje mana umncoma uthi unjani ngoma uthi unjani hawu mana uma uyibhunga umubi ufuna uyiprove ukuthi ubani omubi macengwane mubi yabona lo ubalekile thimi okay awubuthetha kanye hayi kabili afani nozuzu uzokukhuza uzokushishisa lo hey wonke umuntu la usaxolisa sorry sesifaka ayisukume ngisho umuntu obengenaphutha azothi yabaxolisela basilutha bafana bakithi la ngoba ebona ukuthi hayi wona abantu wencindezi hayi cha kodwa awufuni ungikhathe ne-Team K akukali ngengqondo mana-ke bencoma nangomfowethu lapha ngithi mina ngifuna ukubuza ukuthi isituthu noma idredi akavele kahle uphi lo Usufikile president wamathawuni nje ana ngifike phi ngisho ukuthi usufikile president ngifike phi wamathawuni ngilambile mina ngihlanga lapha awudlile ngina nginetha ayisibethile mana ukukudla akulona isabatha namhlanje iqembu semotorini nasi siyaphila isikhathi manje ayikho esisoyela siyaphila mana kubangulwe wena nje mana amacengwane banike wena kuphela leskipa asiyike kunike besifika kahle ngalo kanti usungalena nosubona into besefikini usuthe yini awu indoda ibona into besefikini ukuthi usengala azudlalela iphi team ayishaya ithende mana nongalo mfowethu ka vuma ungayicha izokoma fana mana umsizwa uthola kanjani mina zindungu hawu ngafa fika unqoje freeway uvuka irobot ayike insizwe ngaphezulu kwami ngisho okay la ayike insizwe ngaphezulu kwami angikadlile la hayi lutho macengwane phansi nje mfowethu mana awubuke bawuqala ngisuka la uthi nokufuna senze le competition lena usuyenzele K le yoqoko cha hayi asiyenze le yoqoko kanjani nongaka ikhona insizwe emelana nawo ogqokweni engakayibowe ake sifune macengwane ezomelana nje kube icompetition ethi angiqina nje kodwa kufanele ube khona ibonds